Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ulun tuan, khusus yang tengah nonton Aceh TV dengan membawa program dan kanepreh sabuh acara cai bajamu nyo katruh wate dan tuan baca cai-cai kiriman daripada gure-gure ketanyo yang katruh. Mudah-mudahan saat nyo dan wate yang berbahagianyo ketanyo pamandum dalam sehat walafiat dan tenteji segala kamu baca kiriman-kiriman urang tente salam ile uroraya dengan lapang dada ikhlas hati kamu laki maah berayu maah punya kesilapan berokon lam urorayanyo laki maah berayu maah karena hana mungkin tajak pamandum rumah dan hana merempok katanya tapi melalui Aceh TV kamu pamandum kru kerabat kerja Aceh TV dan mulai dari direktur utama sampai truk bak security bak kamu nyo mohon maaf lahir dan batin. Baik mukumat li kita nyo dunia dan akhirat. Kamu pun maaf di drone pih bunu pun maaf nyo kuh yang perle. Betul ya, walaupun hana tajak silaturahmi kan. Ya. Ya, menancik bagi orang-orang pemirsa yang dengar-dengar cai berkon. Kadang cai Muhammad Pijai kurang senang. Malahnya dah tenang. Oh, tenang lah ya. Kadang cai urang lain hana gak pai. Malahnya dah pupah. Malahnya dah pupai. Jadi dah salim pun ya. Dah salim biu. Assalamualaikum salam kerakan inongon agam tuhangon muda. Ba Aceh TV kalau meulang kena meriwang cai jak baca yang kamu tulis are hanaban macam karangan kena kadekan kaluncok kena jino hai rekan dengar berijang lun baca bak Dabungan maten mupen ngan rehang kadang kadang dan god irama kadang hanapa hanjelah kalam meacut abang Bandung sedara tapi yang penting paling tan uram maafkan ba uroraya ubena getanyo nyo kesalahan maaf berijang Bandung sedara uroraya haji uroraya kurban penting hanaban ba'danyo dumna walaupun putih walaupun hitam walaupun pincang walaupun buta ada nama manusia maafkan urang Islam ban mandum sama bekna mukre hati ino di dalam inongon agam Tuhangon muda supaya tanyo sinolam alam nariza Tuhan wangi sedara gukuli nabi wahai orang kan sotim maafkan aso syurga ya yang penting menancin balon wahai urakan maafkan lagi Aceh media kadang han merumpa lenja urumo ne maklum mantang lon memo sibuk kerja dia yang muda nyan pika memo tidak di rumah wahai saudara karena sibuk laweknya ganyan han muang ketemu uro cai gerika ni bak watenya ganyan di rumah ada pi memo gedengo saudara ponyong tanyo baca cai bemu Bak uke tingoh nyan gok nyan ta baca. Betul yang dah. Nyan kabere. Kabere Hana tambung li. Bek tambung li ya. Tak batu kun tu.
Nyan keban saudara-saudara ulun tuan. Jino baru kita mulai dalam Acara pokok. syair kiriman. Betul. Nyo ta baca phone ile apa je? Ino ataupun Abu Cik Lipah Perla Aceh Demu. Oh, Ipa. Dapat. Man judul cak kau nyan belehun jak lam glua ke perah. Jak lang glu. Bek rubah. Lupa. Betul. Nyan haba mungkin macam nah. Betul. Betul. Jadi nyo saboh cai judul belehun-lehun tajak lam glua dari Abu Syik Lipah Perla Aceh Timur. Yang ka gejak kena ubana. Ka gejuk cai lepas tak lagak ngan wahi bapak jino lun baca. Ya. Dengan mukjizat Muhammad Nabi Rasul yang suci penulang Allah pemimpin umat yang mat negeri hana meliti ban perintah ngan doa gure banlengan ummi bu elon saji rawilun ulah gelanto kudro lun ulang kaji dan ke famili roh cilun pegah getanyo hudem saken kamuri nangro terambi badali ula ban tajak alam glewa payah huwa kaki kurang teliti tang jadeh rebah nyeng pun aliran sit yang si bayi agama suci ram-ram menyala udep gutanyo jino alam keji ingat family hai hamba Allah Tun 65 kenang jin renang jinari Yuhmatalawi wahi ayah Tun 65 renang jinari tu KPKI kuno jilangka lewat PJK turut petani anu gadah mi wali tanaya nyawakon politik lonti hai abwi tangi rod dali ta kaji lemah rod nahi mungkar mehatta kaji membacut meri dali tang salah getanyo awam narakan petani berhati-hati wali mutua pelam pemilu jalo kamuri begat perhati hai anu lidah beres yo masa jamu ni le yo hubung Soekarno yo si chongwi peti ploh gubri yo bot langkah jino katruhlam manggong jili jalo kagubi li pemerintah dengan sebabnya taran ulun bi Bandung family buluhun langkah ada jeut Aceh lileh bek tabi bek tampo keji tu ramo Mekah sem ube nyangka bala tu terjadi langke barabi abi mutua agama Islam tiang berapi tak ada biti muberuh pada istighfar bulunya dan umi nanggro serambi bek lero darah lam mudakhara surah nagubri le anu abu ya wali na anu amanah
beringat tadum umat Nabi, hati bersuci, hai hamba Allah, dilun nalunjak ban padum hari hingga akhiri tanpa wamu pita. Dengan tebabnya lon tuan arawi meputih-putih tapi hanaglah rot tegah mungkar ingat berapi ngon izin Rabbi payah menyala. Hudep jamunya panahan sakri berdikari nyenggot ai ayah iman tu cinam goyang betawi bekna tambahi rakan mutua. Betul. Tu iman nam. Ya. Bet tambah lain. Ya. Tujuh. Hai mang ke thầy mang ke urang lain ke pejabat ke. Ya. Anjun. Geda nyorakan jiprang leko ji. Puah. Geda nyorakan jiprang leko ji masjid jinari rada daerah maksud puah maksud nah. Geda nyorakan jiprang lekeji masih jinari rata daerah rata jetago goga jawanari dengki ngan caci melimpah ruah wate memilih maktih dan abi begat perhati buruk nyang pa yang tak pilihnya memang kamu kri saudara tapi sebab God pegah memban kamu nang jabatan waki ba ule ili pun hana luma kadalam motor troh talo dasi ka dalam moto buhtala wadati tuang ayabi rakyat barullah bertaban-taban menan yuh janji bana kuruti mulai ubah ka sebeng-sebeng pemereng topi ingat hai akhi yang kalupa pun taban-taban Pun tama. oh dah tebeng-tebeng Ka tebeng keno tebeng gede. doa ke rakyat ahmadmu putih tak wajihan pregulangka wate tak kira dumna lu gaji mukon pengkrop si lampu merah mukon korupsi lampu merintah anak yatim dua hanto paduli gatin ban banggi hana to papa atai katrawa toko lomriti uluwa negeri ti an langka baleni bakbut yang bujud yang ubud hanbi baleni bakbut yang ubud han gubi rutuh jibagi menyonyang megah anu miat buat pun kububung onpi hanco peradi Quran bekah yang kana dumpu jitem huwa guni supaya abi gubi afwa mutan juama patna bajuri mutan SD kiban kuliah nyan ke hai kaum akalun alun ulun bri mu'ahbun bri jaku
tu maabu nebri tu kudi salah ulun katuha habangan mukri kabarang pasti cina hanapa 12 Januari ba'da lun ili salim lun bagi dumna kafilah wujud kutaban ikat family urang provinsi ngan buci lipa akhirul kalam ulun sudahi lun undur diri no ka sudah ngonce pembaca dosa maafi Pathana rapi bunuh pemaah tu tanda abu si lipah di purla Aceh Timur. nah laki muah ci kan Betul. memangnya kapah hai tulisan urang tahun 45 lah Hai nyo cit lagak dah ka. nama kan Menurut jamun. menurut je mun ni kamu ketik ke kan Hai no cit ke dia pegah. tapi mentong bere Mentang beres, jit dah baca. jut dah baca Tulisan awak no beres ti teman hanjit dah baca. Mengkuat-kuat. berarti hana bere Anak beres. ya jadi nyan saboh syair abu cik lipah ka pedung boh ka geyok kono Nyo. ya tengok kan baca alam yang lain-lain abu cik lipah mudah-mudahan na gaya noi ban Aceh hanai perla tengok kan kirim lain lah Nyo. abih syair abu cik lipah terpolong Nya di no tep tiawan ke pre-pre. oh Nyamban. apa Na ke kirim jae le tep tiawan. ha Gebuh judul Lon Pugo Pawang. ya Tuh pawang ke Pugo. Nyamban. ka pugo pawang Ka pugo pawang. ka trip tak dengung Tunggu tet ra. ah Tang mana ka ke Pugo. pugo Ya. jadi peh pugo anak muda dah nyan cuk ha pugo ngoyah muda hampa Han jaga. han jaga Ye Pugo le muda. Ai pugo Han jaga ti tengah boleh buat demo. ya yan pugo idron tu Ka betul. nyan jino cai Aceh lun pugo pawang karya Septiawan Maheng Kuda Jegli Oh ma. ya nyan dengo pawang lima duk butiman ne dengo pu pegah Septiawan ne catet Nyo. tengok ne balah Assalamualaikum salam lun layang yoh goh lun karang dua krak haba bak laya kacari kalon guncang mangajen karang penonton sastra dan ledu panyot na lampu terang menyengget giwang hana mehoka Nyo. ulun jak sedot rata-rat ngon blang hana mu bayang di pawang lima Haya. awainan mega lepatan manyang caege karang mebago cara mungkin karena lawan anu miet muglang maka jitang sanggopnyan ban raja Betul. muto yang pegot Bakrot ge tantang ni baknyan garang di pawang lima dapih masanya ngan Septiawan walaupun garang tetap lun hantian Betul. di anu tiwa gagah terbang bakti cem tubang ji puduh droka Nyo. megok-gok tuut mulut dengan gaglang Enggak. mulut dengan gang ban umpama glang kunung uroka di anu tiwa gagah terbang bakti cem subang ji puduh droka megok-gok tuut mulut dengan gang ban umpama glang kunung uroka ni bak malamnya tinolun lantang jitun upekan hai pawang rimba ulun kalan puna kurang tang mungkin cing kadang gigo talina Bere ya. bere Oh. nếu cần cầm lấy Nhân kadang nhân ni ngat.
Nyawa anak muda hai apa pawang tron ugelangang mangadu toka Betul. bele nemutam lam gunung manyang katruh penantang ja pegawa gada nyo panjang jangan ne tugon rijang nyo tumpoi parang ne atas tigra ne lawan ulun nutron berijang bele ditinan di dalam guha mohon bak muka ulun putuk kang putih talocang lun ikat gada mangat nutu tawat septiawan bek peduh garang ba urang tuha pakon tan ledu penguh bulan terang awan mekandang menghalang saya ulun prehaba hai apa pawang mohon kula bang bak papun bangka Bere. no Nyampu long. tengok nak cuk hak hitam peng lah Hayak aju. Jae malamnya etnawatan panjang daci prepawang punawi bawa balatan uke nyotan gelayang puruteh mutang yang gigawahana enawa ke haba dari luntuan haba nuk lawan yan pawang rimba hawa lun pugo lam lumpo malam di atas tilam peratah guha Ya. cibudoh laju maju berijang bek yubak salang inan tatapa Ya. bena ilumaya tente tatunggang ci puterbang menyotayapna katip ke eno malamnya karang kupreh nelayang pudeng putaka lolake mua menyotat lantang maklum kemarangnya anak muda. Ujuk-ujuk. Wassalam Betul. dari ulun tuan Septiawan haba melawan pawang lima kagak pegau Memang kha-kha-than. nyan menyo pegau kena urun tengok grup-grup pak ulai kurutung Han cik jaga. tapi nyan jaga Nyo tak jaga. Jaga. Tapi nyo tak menyum. Menyum. menyo berat menyo mah nyo dumnan ham nyo dong pegau Ada orang bergali. orang tepo cai lah Nya jino cak mukulis kopdar. Tinya tanya ayah kedua. yang kedua jadi urutnya kena kejuk pun tiga apa Berarti bagian kedua. bagi yang kedua. Jadi Syai Mukhlis Kopdar Sinyak dan Nyong Ayah bagi yang kedua. Ya. Yang kagak kirim kena awal ke kirim cuma mungkin urang hana tinggal kadang li atau na nang menton tinggal sebab katrip Katrip. hana kirim-kirim di yang kedua. Atau dah hana kepegah. Nah tanya imak dia anak bak mak ho ayah. Oh ya, hana pegah. Ya ini kagak pegah. Ya, jadi dia ke payah ketemu ya. Payah kita tembung. Jadi nya moho jong. Nak moho kita. Betul. Salam sejahtera saudara mutua rakan sahabat Bandung besare agam ngondara muda yang gagah serta ayah umi bong hati bacut sambungan yang kamu kita sinya adanyong ya sambungan cae laju ta semong tamong lamada laju ta pega bukuh sampai sinya ada manyong mukunongon bab sinya ada manyong kunongon baba sabe tiap saa jimo hana pre jimo ji tanga jimo ji tanga na Fatihah ji tanyong ayah bak mak bong hati pajan mak gua kena di ayah ke anu ku nu wajah bihun bukan le
Kalau belheton ulun gekuba bayangan ayah katrep hanale. Jawab lepo maha sigra gepega nya amu tua sababo hati le bulan umu mulu tua ayah gelangka geja dalam gle geja kerja lam rimba Allah mita nafaka bungang pade letun ka sampo tanyo gekuba senangan susah saban tapi ke tanyong lom anu jidu jitanga pajan ke ayah ke no mu sampai mu chen cukup berat bekrap ngan ayah kena com wajah mak boh hati andai na sajan nyaman tim saa hana gelisa tekawa hati kapadup lawet lampet ya baba bayangan ayah di dalam HP. Sedih Pak Ita Nyong. Dah tadi. Imak lah apa pegang. Ada tak pegang? Dia duduk pegang. Ya. Pajan mak gewa kuno gelangka katrep di ayah gujak dalam gle paki banerango tanyo gukuba sungguh ku bicara lam anu hati urongon malam terbayang wajah mucin ke ayah tim uron sabe wadaya tulumpa rango silupa puaku di ayah mantong Allah bre mubek pamawu buku mak pega puaku di ayah mantong dalam gle mubek pamaim pamang yang baga nuci pamasa kibanmu sampai mubek pamasa mak pram ngan gunda buku mak pegangan ikhlas hati pukuh na mantong emak di ayah katrep gelangka hana guwale seole pomangon mata mira dua ming basa sampo larjule dengan ia mata poma pujula nemu tua dengan borate mugrum ia mata siragu puga anu mutua jikli hanapre bak sang lam dada rasa nyum bica guna pujula guhon lam hati hang je pegah tadi dah. Hai anu dah nyong bang dengan ya hana ho ayah dah yang mak Pakah nak bawa. tom hang je pegah anu ida ta je Ya. anu kada yo je Betul. sirang gugusu anu mutua ia mata bica muleng-leng sabe gugusu anu bawaja laju gepegang anwa bukole pemaah poma bungong cedah poma som kisah anu bohati masa barokon poma som kisah hanjun ma pega hanjitun hadep dengan terpaksa poma pujula kamu nolang katanya tu kude dua ton umu gata hai mira berita muga bak maaf sampai katuh bak masa rahsia Allah bayangan ayah tinggal lam HP hana du jejak tapak di ayah pelam di wajah hana muhole rimuang yang mama punuh lam baba mubaje bukan pantang yang le
hana le hana ayate wate semupla jirung kom aya ne bo hate hana mupan muluwa buka ban mandum nam baba rimung perhate hana mupat si patu si bla bandung jirama ne bong hate megrum ia mata ne nama tua cukangon baba ia mata ile lage mutun su bisu sang baba anu mutua lemah bukole tikrek di Jawa bacut menafa mak mutua hanjat lon fikir ulun kaya tim deheng yang lam susah pakriban gunda menawa Tuhan beri tamah lam seun lembut si lepa mak mutua hana Tuhan hana tuban kre gohlom bagia rasangan ayah tanyo ke kebakiban wang hati gohlom bahagia manjangan ayah ka awai kisah menho ke akhir tanyo upama hana bapega sedengan sosa saban mupike menyoka menan pama mutua cuma ke ayah doa mu baik pre malam ngon uro jarot tada semoga ayah bujroh ke sabe nyanyi anu yang gol lah Betul. Getanyo baca sikret Fatihah butuh ke ayah manfaajile hana kulain yang juta puga lagi ba Allah an bujroh Tuhan beri hana pada kalon tudong balawa kubu di ayah hana tu uke cuma kedoa kepada ayah jarot apa moga mu sampai semoga buruh lam surga Allah surga indah emak boh hati moga tu menging singongan ayah emak metua di urawa pagi jawab le pamangon mata mira ene metua wadat mak sabe tiam urau rangau gelisah gada hanaya awai kamu cere mudah-mudahan nyaman tiam saat kusidau ayah yang kangen ale wahai anu hati betaba ene metua daim lajule moga merumpak singongan ayah bak sabosa urawa pagi amin ya Rahman amin ya Allah nebri ya Allah bukumu sampai memada ono rampolon kisah mangat na pada memada ono rampolon kisah mupana salah maahbu nubi salim ke mandum salim ukhuwa bandum sahabat kutangon digle. Sekian wassalam dari Mukhlis Kopdar. Sedih dah. Sedih kan je dah baca ni. Nyo tat panjang aju. Ya panjang aju ke. Tutu mutak tak dah. Memang sedih. Sedih dah. Memang sekali lagi nyan kan. Ya. Jadi menyona meningai na kubu na hoda ja hoda raya nyo hana kubu wat matalang kanung ngawit Ya. Ka meningai ya. Meningai langli kan. Di hana pak pegah. Hana pak pegah apa. Ya lagi urang tsunami berokon kan. Jadi le tu memang menyo mentu memang menyo yatim memang kan nah tapi menyo na tinggai mak biasa anaknya walaupun nya ni ji manja kasih sayang nah macam mak kan walaupun mak gating ngejajak tupa
Sebab kasih sayang mak kanak luar biasa. Luar biasa. Tapi Beda. yang untuk tidaknya mundoi. Mutoi hanama. Anak maknya yang paling tadi kan. Bila mudip ke mak oi. Nya lebih berat. Anak dah perah. Anak dah perah. Jadi saudara ulun tuan baik naweh dile mantong panjang saya yang lain ada akan datang belum. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.